Kruševac je na dan Svete kneginje Ruske Olge Ravnoapostolne, po krštenju Jelene, bake svetog kneza Vladimira, krstitelja Rusije, 24. jula pre 10 godina dobio episkopa doktora Davida Perovića. Duhovne bedeme Kruševca u eparhiji čuvalo je pre 10 godina 13 manastira, danas ih je, sa blagoslovima vladike Davida, 20. Prvu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Đorđa episkop David služio je dan kasnije, na dan presvete Bogorodice Trojeručice. 5 dana kasnije, 30. jula 2011. vladika David je osveštao temelje bolničke kapele Svetih Vrača Kozme i Damjana i posjetio Kruševačko porodilište. Darivao je mame i bebe ikonama i blagoslovima i tako je otpočela gradnja, izgradnja, usavršavanje svih nas, duhovni i materijalni procvat eparhije Kruševačke. 40 dana po hirotoniji sa vladikom Davidom smo bili na Kosovu i Metohiji, u sedištu srpskih arhijepiskopa Pećkoj patrijaršiji. Televizija Kruševac, osnovana na Vidovdan pre 30 godina, kao i naša emisija Svetosavska bašta od Sretenja Gospodnjeg 2002. godine, imala je tu čast, odgovornost i radost da beleži izgradnju hramova i ljudi. Vladika nas daruje božićnim i vaskršnjim intervjuima. Nezaboravne su tribine sa doktorom Vladetom Jerotićem u Kruševačkom pozorištu, osnivanje jedinstvenog u svetu Međunarodnog festivala pravoslavnog filma Snažni duhom, prilikom uručenja Svetosavske nagrade grada Kruševca, vladika Svetosavskoj bašti daje blagoslov da snimimo Prizren i Prizrensku bogosloviju, Bogorodicu Ljevišku, Svete Arhangele. Reportaže se tako nižu. Posetili smo i snimili reportaže Zvona sa Metohije i Visoke Dečane, obnovu Saborne Mostarske crkve 2016. Vladika je dobitnik nagrade Slovoljubve despota Stefana Lazarevića, koju dodeljuje grad Kruševac i Kulturni centar. Slovom ljubavi naš vladika i živi. Pogledi okom i kamerom RTK i dušom prema Bagdali, kompleksu sa triptihom crkava i kruševačkim arhangelima, koji uzrastaju i sve su bliži nebu, osvedočava pomenutu, neizrecivu i neopisivu radost. Ona nas je i 10 godina kasnije sabrala, baš na Vidovdan ove godine, u godini jubileja, 650 godina osnivanja grada Kruševca i 10 godina eparhije, i dan kasnije, dolaskom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija u Kruševac, koji je zaista očinski, bratski, kao gost našeg vladike Davida, bio zadivljen onim što je u Kruševcu video, izgradnjom hramova i ljudi. Jubileju, 10 godina eparhije Kruševačke, posvećena je Svetosavska bašta u susret Trojeručici, kao i svečana videokonferencija na YouTube kanalu prote Ivana Cvetkovića Žive reči, u kojoj su na večeri 10-godišnjice hirotonije vladike Davida učestvovali prijatelji i saradnici duhovnog oca eparhije Kruševačke, govoreći u petočasovnom živom programu sa preko 10.000 pratilaca uz brojne komentare o monaškom, profesorskom, naučnom, umetničkom, filosofskom, teološkom, književnom, očinskom, bratskom podvigu vladike Davida u skladu sa blagoslovom patrijarha Pavla. Budimo ljudi, na mnoga blaga leta Gospodnja, preosvećeni vladiko Davide.